Laibak asing ngasi kumputra mathai suba Republic Day ki tarom palan pangthokre New Delhi ki Rajpath pangthok mapung iba tarom da President Ramnath Kovind na Bharat Singh salute poki. Akan masakin thorang marak Manipur su kumputra mathai rak suba India ki Republic Day ki tarom yamna harau taya magaloy na pangthokre. Freedom fighter Rani Gaijin Yugi Samu Mangarak Super Pokemon Tom State Thak the Pangtokre Rani Bu Zelianong Purukaki Oin Ugut Sumloy Atago Manipuri Ningol Abani Haina Nungbagi America Hagan the Pangtokre Masung Republic Day Mayok the Manipuri Tongan Tongan Palarup Sunu Kokip Total Satawn of the Boy Kona Bramore Manipuri Mausani Pusida Sauna Akaiba Fikri Mayam krum jari dum yeng biri pas impact news ni ke taksom no jipung sa si phawi mari pau sing miam da pijari laibak asin ngasi humbutra matherak suba Republic Day ki thoram pangthokli Republic Day ki mapung ipa thoram laibak asigi konung New Delhi ki Rajpath President Ramnath Kovind na laibak asigi masu ahung gi firal singkhatna hawdok khibgalena Bharat Singh salute President okay ngasi pangthok ki humbutra matherak suba Republic Day thoram asigi gas na Brazil ki President Jair Messias Bolsonaro na okay Republic Day thoram hawdok tringai mangoina Prime Minister Narendra Modi na Amar Jawan Jyoti gi National War Memorial da laiki raba Jawan singi mafam de kai kom na butke lorena laibaga sigi masu hongi firal singkatna National Anthem sakwa matung kunma 21 gun salute piki tungda Vijay Sok ke Ferret Houghton Red Fort ground tamna satke ngasi Ferret commander na General Officer Commanding Headquarters Delhi gi Lieutenant General Asid Mistry no oike lorena laibaga sigi quite wangba gallantry award sing Panambir Sakramati Asok Sakrasu Masi Kusinaki Nasiki Humbutra Mathurak Suba Republic Day Tharamata Vice President M. Venkaiah Naidu Union Minister Singh Rajnath Singh Amit Shah Nitin Gadkari Nirmala Sitharaman Prakash Javadekar BJP ki President JP Nada Lok Sabha Speaker Om Birla Congress ki President Sonia Gandhi Laibak Sigi Hana Prime Minister Oiramba Manmohan Singh BJP ki veteran leader LK Advani yaw na maroy pamiyoy kaya na saruyaki Lalaluk kaya getting marakta India na mapung papa constitution seng kibagi humudra mato suba Republic Day ki thoram Manipur su harau tiam ko na mapung hana pang thokre mapung ba state ki thak pang thok thoram na seng la balai phamnen kanglada Manipuri Governor Dr. Nath Mahatman lai ba masu ongi firal pahen na hawdo ke masu ongi firal singkatna thoram si hawdo thingi mangoi na Governor Dr. Nath Mahatman na selecting base riba kanglada mapan suba Indian Reserve Battalion ki Deputy Commandant Sifang Cecilia na command toba contingent amake God of Honor yang singki lona na Governor na Manipur Police personnel karada Police Medal for Meritorious Service amasong Union Home Ministers Medal for Excellence in Police Training Award kusinaki award kusinabal orba matong Manipur Police Training College ki AD Sarangthem Asanana Ferret Commander oina lusingduna lakiba contingent samatra nipan gi mass parts salute Governor na okay mass parts at the CRPF Assam Rifles Manipur Rifles Sainik IRB Home Guard Male amadi Home Guard Female MPTC Second IRB Combined Fire Service ke band yaw na tungan ba band sing na ngasi Mars Pass at the Suryaki Mars Pass at the ex-servicemen Manipur Police Commando Civil Police Male and Female BDF Manipur Fire Service Traffic Police NCC Manipur State Bharat Scout and Guides Government School amasung College contingent kaya na Mars Pass at the Suryaki loina na tampak amasung Singi District sing lakba cultural amadi dance troupe sing su Suryatana Republic Day ki thorabadu yengba lakba myang pun sing ke Mass Parts ki thormatu da Manipur Government ki Department singi oina putopa teblo kaya so ki Mass Parts lo matung Manipur Rifles ki bang Ben Kangbo na National Anthem saktuna thormadu loisil habi pauzil piki thormatu da Manipur ki Minister and Biren Deputy Minister Y. Joy Kumar Council of Ministers Singh MLA Singh Chief Secretary DJP Department singi makok officials sing yaw na miyoy kaya na saruyaki Salami Pikre amade koi Sige matung citizen oriba mapal kangjay bungi replica tablo sida practice award Republic Day celebration ni maroi bathoram am oriba contingent singi mass sports lamdam singi miyam na yenaki boycott am total shutdown marakta Republic Day ki thoram hautingai tagi hongna miyam na ayuk pung ni pan taba dwai ki
contingent sakadaba baroiba mafam singda ngainaduna laiki anba Manipur Rifles manak CM Banglo manak Sanjentong North AOC Koyathong MJ Avenue Haijin Pham Congress Baban mamang amsung Raj Bam mamangda angang al khakna contingent singi parrot ngainaki Police IRB some rifles CRPF College mahiroi kaya contingent singna fazaraba pijol satna lambida parrot flakna matamda miyamna harauna yenaki kangla manungi mapungoiba thoram yauraga tholakhiba governor Nasma Haptlana Lambida Republic Day parrot yanglaba miyamga ngahak unaki miyamna thoram achibu Yang na pada governor harau bapung doki. Nakala maramda humatra matai subari public tegi thoram mapung oi nakangla life family da pangthok kraba matung da saruk yak ma sports contingent sigbo minister nongton bere da thagar bahi PPG thoram masu ahan Manipur Rifles parade ground da pangthok ke Tharamata da Minister and Berena Lamdamasid Lady Miam some security force da Manipur di India Gapan Masakanga of Philip Lominas Yana Pil Tokre, the Minister Makatarduna. Indiana, British Makutiki, Gonzales Masapani for the August Ramanga, the Tamkivari, Maning Tamla Labakasina, Gonzales Masapan Yang Kaigi, Nasiginameter, Constitution, Semsitana Sana Bahorga, Masaga Legagon, Lehen Kipa to Buning Sing Republic, Gate of Pantopani, India Sea, Nasidi, Mountain Tableba, Moy have a sea Maling Lebaks in Yanarabani, Lebakasi Sarp, State, Sibu, Mapung Pana, Sapkanaba, Miam, the Tami Bataza, Sing Tabak on Tok of Pali Langas in Honari, Socket Pamadi, in Tapaproctuna, Nusi Sharan, Levinaba, Hibasi. Mang the Tamlaga, Sang Silib Langasina, Saukatpa, State of Winnabalam, the Masik Sing Amasung Tam, Kungangamasung, Mayolam, Gi Kenaba, Tam Dana Tabaktauri, Madi Matata, Proki Kenaba Lehendana, Nungsinabagi, Lipun Hen, Assassinaba Leptana, Honari, Matam Kayagi Mamandi Manuraba, Sing Tangimiam, the Leramba, Tazanata Babadi, Yankina Kudima Nasisi, Laitre, Masiki Kudamwina, Pangtokipa, Toramasida, Sing Tamki, Puruk Kudinga, Sarugiari, Asini. Si Minister na hai lamda masigi purup singi marakta nung sinaba manaba saktung panghanba hai basi paliwalenga kasi pandamne masigi dema go to village go to the hills mission paikal ibani mission asina minister MLA amdi official singa yogdabana sotaduna leiramba singa masung kungangi mapam kayada awat pasing men katra ahoma purpurnam le state asi district khudingbak thong manana sakhathan bai basi lenga kasi lengda wasakni haiki Ako'y punamak amata wena amin nagadabani ako'y punamak amata wena dapat minagadabani ako'y punamak extra bharat apunba amakatawa bharat ki wakalo legadabani haba wakalo lo ako'y sietna hagwan minasi doina bharat ki apunba Manipur ki apunba takdam kan badai ako'y mountain khaminasi manaba sakung khaminarakanda manana sapat minaba amana amabu ikai kumnaba uslinnaba madugi pandam nulingasi ako'y ano bola suriba BJP ने लेट हुआ तुमसे नव सरकार से पांडव go to village करी किनो कष्टनते अकोई न है ना अगेन मन नौकरी सेम मगर सारा का पोरा का प्रजा अकोई की लेजेबा स्टेट से फोक्सबा भारत से फोक्सबा खरा दोई कोई ये नरका सामिल नवगे अदो मुकी पांडम जो दोई कोई go to hills emission होगी बनी Si Minister Makata na Pondo Kipda Education Hypsi Kunayamgi Yanglin Saruni, Masipuhe and Pagana School Pagadan Mission Paika Libani, Masika Sarumpoina constituency Kutingi School Among can get an housing sankali, Matang Tagi Ahan Masayola Shem Loiraba School Karadi, Miamda, Kusinan Bangam Lagani. Matautaba pre nursery ki Ozaham Nabatorang Tori, Ozasing transparent the posting to Hokrabani, Masikita Bajeta Sinpam Kaya Kakuna Tamde, Palavilanga Kasina. Ana lahing da suming sangduna lamda masiki primary health center singbu health wellness center da onkatuna hona baleptri loina na security force singda apil tarodana pairi bakulaya du discipline force amani haibi ki thaja batamdana pibani haiba wakalona mang batamdana state sibu amadi lebaga sibu ngakadabani loina na ngasigi tarmasida saru yakeba meghalaya state taki lakiba police team amadi contingent koding mapu minister na thagat pongdoke taramada cabinet minister MLA amasung police ki makok tham official singsu saru yaki Education है बस कोई की backbone में अदु लाइक कोई स्कूल खगलन से है कोई पांचम दा केंद्र खोदेंगे कोई स्कूल हम खनकर ले हर कांदा मधु की सीएम सावा हो गई बा लाइव कोई फेब्रुआरी की आहान बस यो सदी सुसोई सोई ना कोई स्कूल कर गई कोई प्रजा का तुझे नबुंग हम गनी मधु की दर कोई प्री नर्सरी की क्लास आना न कोई वजह की अपॉइंटमेंट की कोई प्रोसेस तो करे स्कूल कुंपू को मांग
ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯌꯥꯔꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ Manipur Central Jail ki complex ta sunga si humudra matai so balai bagasi Republic Day ki tharam pangthokhi tharam asiga mari leinana Manipur Central Jail ki SP na lai bagasi masu hungi firal singkhatki Ziribam district tasu district administration asindra Ziribam ki Baupara dalai Ziribam Higher Secondary School ki playground da pangthokhi Deputy Commissioner W Malim Gan bana India ki masu hungi firal singkhatna tharam adu hautoki tharam adu ta Ziribam district police ki SDPO Thangsam Sanatom bana ferret commander oidna tongan military force sing yauba contingent kuntrani thaki mass parts lusing ki ferret adu da makum mathang takraba school college ki mass parts contingent sing da Deputy Commissioner na bana piduna puning thagot ki Nakalabaram da Singway on the Labor Manipur High Court ki complex so India ki Humudra Mata so Republic Day ki Thoram Pangthoki Oripo flyover bridge Makong the Labor Serap Court Amasung Lampel Court complex the Labor Manipur State Legal Services Authority na Sindana Humudra Mata so Republic Day ki Thoram Pangthoki Thawal District Tasu Security Academy Second Thorangal in Republic Day ki Thoram Pangthokre Humudra Mata Suba Republic Day ki Thoram Adu Sawyai Higher Secondary School ki Lampakta District Administration Thawal na Sindra Pangthokhi bani Tharamadu da District Asigi Deputy Commissioner Nomaitem Bandana na Labasing Masung Ifiral Paihanduna Haudoki Thawal District Police ki Deputy Superintendent ki Dhananjoyna Peret Commander in Lusingura Lakeva Contingent Yangkaini Toge Salami Deputy Commissioner na okay District asigi tongan department ta thabak tori pamya thau masak khangba employee marpudha tarukta appreciation certificate pitur piki bagal na peret atu da saruk yakhiba contingent apati cultural trip sing sumana apiduna puning thagot ki District Administration Bisnu Purna Sindana Humudra Mathai Suba Republic Day ki Tharam All Mini Secretariat Complex ta pangthoki Tharamase Bisnu Pragiti se Nita Arambam na laiba asigi masu hungi firal sing khatna hotoki Additional SP Operation Case Sivakanta IPS na Ferret Commander Oiduna Tongan but contingent Taranipan Bukaman Tauduna Cultural Troops sing na Nanat Ki Bizagoi Utki Tharamgi Sorokamoina District Administration Maikeri Tongan departments sing the Ki Kankalaba employees sing na commendation certificate Kosinaduna Puning Tagotki District Administration Kaksing Dasu District Sports Association gi Playground da Republic Day ki Tharam Pangthoki Tharamadu Kaksing Deputy Commissioner Valentina Arambap na masu hungi firal paihenduna haudoki Tongan ba school college police NCC ex servicemen cultural troop departments ki puna contingent kudmanga na sarki hatuna satkiba mass force ki salami Valentina na okay period adu ki period commander na SDPO sugnu amaksam Devanandana oiki Autonomous District Council Sandel Susindam District Asi Monsang Pantha Village Dalaiba ADC Sadel Office Complex Republic Day ki Thoram Pangthoki Tharmadu da ADC Sadel ga Chairman De Ringo Lamkang na masuhungi firal pahindana hautoki Tharmadu da ADC Sadel lusing pamadi member sing ADC Sadel gi makha dalaiba tongan department gi mioi sing Village Sip Sing CSO sing mihut kaya na sarkya ki Tharmadu ki manung sana makhal mathel ki thorom kaya pangthopagaloy na football exhibition match am susana ki aire Sadel District ki Maha Union Higher Secondary School ground the Sur Republic Day ki Tharam Pangthoki Hari Tharamadu da Deputy Commissioner Sri Krishna Kumar na God of Honor Pibgaloy na India ki masu hongi firal singhat ki Hari Susanpur District Tasu Humudra Matai Suba Republic Day ki Tharamasi Tibong Pest Ground da District Administration na Sindra Pangthoki Tharamadu da DC Pawan Yadav na masu hongi firal singhat pakloy na District Police IRB, paramilitary, Mahiru Sing Yaba Tongan contingent could map on Salami okay. Toramatic Manusana district ki Matau Nitina government department ki employee, medical institution, NGO Sigda, Kaya Gulp Award, Pidana Puni Tawaki. Kangpopi District Administration Susindra District Asida Republic Day, Pangthokre, Kangpopi Brigadier M. Thomas Grounda, Pangthoki Patoramada, the District Deputy Commissioner Kangpopi. Lalin Nambigay ke na India ki masu hungi firal singkat pagaloy na mass force contingents in salute piki. Indo-Myanmar border town na More da su humudra matai sa Republic Day ki Tharam Pangthoki Tharamadu Tenopal District Administration asindra Tenopal Government High School ground na Pangthoki mani Tharamadu ta Tenopal District Police Assam Rifles ki Bain
government amadi private school gi mahiroi sing asa workers sing contingent sing na mass part sakke contingent sing adigi salami DCM Raj Kumar okay tharmadi da tenopol gi SP Assam Rifles ki commandant yauna mioi kana saru yakhi more town da ba integrated check post ICP da suni pu humdoi suba Assam Rifles sam da ICP more yani na Sinra Republic Day gi tharam pangtokhi tharmadi da India gi masu hongi firal sing katana general salute wiki nipu humdoi suba Assam Rifles ICP more gi staff customs immigration ki official kiana saru yakhi ba tharmadi da usara kayasu thaki Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na susindana BT Rot laiba Congress babanda Republic Day ki tharam pangthokre tharam asika iroina freedom fighter Rani Gaidin Liu ki sama manga suba birth anniversary ki tharam su pangthokre tharam atu mari laina na MPCC ki president warang them Oken Ron Hai India na ning tamna buhana bada laiba asigi miyam amasung Congress party na lokiba thorang singtha da singtha bada loiba nairoi laiba asigi ning tamna buhana bada thodang adu ngasi emo nauhona ning sing minaba ka loina na Lebaga sa ipon mi panggal amasung sakta madu laihan na ba hona mina si haike Lebaga sa ning tamna buhanam da Congress na hawki batawdang sa ning sing ba Lebaga sa iba sa ohong firal singkat ba national anthem sak ba masung freedom fighter Rani Gaidin Liu gi photo da laikat pagalo na ikai kam da utpana palan taram at ki pangtop gi maroi ba sark sing oike ngasigi thoram sida akoina na hona bharat pu ningkha tamna ba hona bada Congress ki leader singna loghiba thodang na huna ningsangli loinana ngasi simlaba thoram si lakpada Manipur miyam da Manipur Pradesh Congress Party ki maigi degi efa paujel pijabaga loinana ngasi Ganatantra Divas palan sina na hona muksu ningsangaga akhoi masel ama toibagi akhoi apunbana pangal ni haba wakhalondu da leiminaba honaminaba sigi matang de hagna amukasu Manipur Pradesh Congress Committee ki taraf tagi Manipur miyam da wakhalon si leibinaba apil BJP Manipur Pradesh Association Party asigi Kansiputa laiba office talibak asigi masu hongi firal singkatuna Republic Day ki tharam pangthokri Republic Day ga mari laina ngasi Governor Rot laiba CPIM office ta Indian Constitution ki preamble paduna India ki apunba madya matoibi ki saktam ngakni haina wasak lokre CPIM AIFB RSP ati Secular Democratic Party singlu sing basing yauna pangthokhiba tharmata CAA NPR amadi NRC ki mayok talagi ni haina suwareb lokhi Lelong Torel Ahmed Dalaiba Madrasa Darul Ulum Markaz Tasu Maya Infal Telecom Dalaiba 13 Dogra Regiment ki Major Rajendra na India ki masu hongi firal singkatuna Republic Day ki tarampang toke Tarmanta Madrasa si Alaz Maulana Muhyiddin Amadi Junaid Jaka Foundation ki Director MD Nazimuddin Yauna Miyoi ki ana saruk yake Group Center CRPF Langsing na susindra humudra matay sa Republic Day ki taram harauti ang pangtokre taramanta IGP Manipur and Nagaland Sector SS Anshuman Yadav na God of Order tawkibagaloy na India ki masu hongi firal singkat ki loina Republic Day pangtok ki nung yoy bawahan toki patanda ICP na mahaki warol tamkiba amadi laiba kasi kidamata thawai na ponta pikra CRPF personnel sing na makoy bigay kum na butki tungda thauna pabgi award phang labasing CRPF ke thauna pharba personnel sing ming lauthoki British ki makotagi India na ning tama prakpa madi India ki ning tama ngak padalam damas ki miya sa uthodang kaya laudna lagli hana Education Minister Dr. T.S. Radis siya na pondokre wahamasi Raja Sainik Board Manipur na sindana board asik lampela laiba office complex na pangto kipa humana matay sa Republic Day ki thalam da minister na haikibani Radis siya na makata na haikibada India na ning tama phangna ba sangkiba INA digi hauraga Manipuri masa kaya na India ki ning tama landi yaudna thawai pawatari hojik su India ki tonga thona force sing da Manipuri masa sing na masing yam na saruk yaduna Manipur ki mai ngakli loina lainga kasina so ex servicemen sing bupun sinba yana ba district khuding mata mafam amam hangna ba thorang tawragani amadi sahi khuding pangthole ba Republic Day Independent Day singi thoram sikidamak lainga kasina tongan ba budget ama hamna ba konaragani haike ngasi ki thoram da IFCD minister let pawhaw ke retired lieutenant general ke Himalay retired lieutenant general L Nisikant na singba mi kyana so sarugya ke per capita army Assam Rifle or defense ki force sangbagi si yenguraga so in terms of kanada akoi population si yenga so aina khanjabada I may be wrong but akoi highest oramgra haina so anywhere you go any place akoi officer hekaleramani nasi Rajya Sainik Board ki koi office bearer mayam halaman mayam na sikum welfare ki torokpa step afaba local paise
asi akoi tungna lakada angang singi aduga akoi Manipur gi damakta irrespective of akoi karamba community karamba dharma sapano haibda khaidana akoina bharat ta akoi sigumba jaga ama lei kathokpa ngamba maribak tagi hena hanba first haibada akoi ireibak na maru oi ai ima asem ireibak na adugumna kathokpa ngamba adugumba mi kaya ama Manipur leiri haibase sak takmina Humana Mata Super India Republic ki thoram Manipur mapung phana pang thokra matung ngasi nungthil Imphal Raj Bapanda reception ki thoram pang thokre reception ki thoram da Governor Dr. Nas Mahatla Chief Minister and Beren Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Minister of the MLA Singh Saruk Yadan Awatum Saminadan Harau Te Pongdoke thoram da opposition ki leader Han Chief Minister Okram Ibobi amasung political parties ki sing basing Saruk Yake lainana civil amasung police ki makong thamba lenga ka official sing badi makoi manungi bioi sing Saruk Yake Tharmadada Governor Dr. Nas Mahatla amasung Chief Minister and Birena State ki thak ta si pangthole bari Republic Day ki tharamda parade commander amasung guard of honor commander oikibi ni police officer ani hak thing na undana thagat pasu pongdoki matang swasta break am losage break matung da Republic Day ki mayak tongan tongan ba lal holup sing na kauri ba total shutdown on the boycott sing na bara borga Manipuri mau sa ki posida sauna akai ba piki ki paw mandi Manipur samane ki tongan ba I paw sing pudun laksake impact ni suming tadun lebio mayam amukana taram no sare vlet na si makata papaw mayam da pizari India ki humudra mato super Republic ki mayok ta Manipur ki tongan tongan ba lal holup sing na kauri ba total shutdown on the boycott sing na bara borga Manipur ki mau sa ki posida sauna kai ba pikre lal holup sing ya panu body korkom asuk am tongan tongan ba lal holup sing na si ahing nong yai tiki horak ki ba total shutdown on the boycott sing na bara borga khwaira man kai thel pauna kai thel tangal kai thel lamlong kai thel thawal kai thel kaksing kai thel bisnupur kai thel yana maroi ba Manipuri kai thel sing thonglona dona mei tak tak na ke interstate apani inter district ki passenger gari sing yauna passenger pobo gari sing sena ki de labi dala nai mi sing sat na bagi sang sum ho sa ta ki yamna antake oil pump sing thonglona ki pam da thodok sing thok na ba Manipur police IRB amadi central paramilitary force sing na mapong kaya da kan maung da ngak se bi thabak sa ta ki State ki thakta freedom fighter Rani Gaidi lugi sam mangarak suba mapokumon taram pangthokre athobi asiki mating makun sak sona ba solmada loiba nairoi haina arts and culture minister Elcent Kumar na kai kum butkre nakalamromda thobi asi zeniarong frup khakti ni haiba haina ubasum loi atangba Manipuri ningol la moina miyamna uminasri haina nungba MLA kai khangam na phongdokre kawi mothers association kama Manipur na sinduna Singmerong da laiba Rani Gaidin lugi fakta pangtok ki batharam aduda miyamna athobi asigi mitam da hikale katam ni kai khamna butki bagalona nat ke ba jagoi isai ke asu athobi asigi mafam do ke taramada da athobi mitung len gi warol piraduna Minister Elcent Kumar na mari laina ba minister amoina amadi athobi asibu kai khamna but poina tuba matam da paga si awara pasi angaba thakta senga da hana gani haiki loina na kabui prup asidagi athobi asigi thauna langjen senra mioi kya tholaktuna prup sigi tana tana Manipur miyangi mai pak purakhi gani haibagi thajaba thamni haina bhana phongdokhi agon chesi yaure sida yaure ba yam basingsi mase ayam bade agi titan ni haibatai minister in charge of arts and culture government Manipur madi titan like construction of entrance gate, completion of mural, need for proper demarcation, immediate fixation of inaugural plaque, completion of Ranima Park infrastructure, installation of signboard, maintenance of Ranima Memorial Hall cum library. Na habisingsi aina khanjabadadi aina paijel bibhag mayam su yam toin toin su ngana bibhag mayam li yam thagat bibhag pasariya yaw daba arts and culture department kene adubu pasariya su yaw drasu imagi ni khoi mayam gi ni hai makagi pot se masi aina matu kaudetana ai lakadari masida yari ga thona aina angam bakar hai hamna hona jagi hana nakala maromda thoromapugi maro warol piraduna nungba MLA kai khangamna sem sapa mapung phadringe da kai thel nangna ba puthokpa manba mongda hatuna sanga khiba paga se mau maril tara mukhana lenga ga sengat sagat pirakani haibi thajaba sapsana lei athobi suki lakadari ba pokomon thorom singda di kamana khakta sinbi mhota singmi tami puna Committee Sendra Miam Kumna Sarup Yahani Haiki, Loinana, Mare Miamna, Sakangaba Tobi, Sigma Pokomona Lakoda Zeliarong Miamna, Kupna Sarup Yabagi, Mami Ubasi, Sauna Labak Tivani Haina, Mahana Pondoki. Remind only, but Chivina, Malemna, Sakangi, Birabo, Indiana, Bharatna, I mean Bharat Barshipunamana, Sakambira, Mitami Punamana. Rani Gaidil system samba, Nupinate, Kupunamakini, Quickie, a quick identity sucked up at Achobero, Lorivene, Haidana, Malene,
ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯟꯅꯔꯕ ꯀꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦꯂꯦꯡꯔꯣꯡ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯟꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ Imphal West District Wangoi Police Station konba samusang Santipur hangba TS Biren di Addiction Center da laiba nupa magasi masagi ka manung da thori yandana siramde laikita pabi adudi tiam lai sangkhong tona palai raktegi longjam purna sandra sahi kuni the popot longjam momon kawi thodogoski mata na fake news na pauda longjam purna sandra center selai konimit mangani rom tangai ba miyo yamani hairi ngarang ase center ki mobi di tabana center asida laiba miyo singna television yenglingeda nungtil pung bari makhairom taba matamda thori yandona sirambani asi baksang wangoi police station Manipur forensic science ki team amgaloina lokhatna post mortem tawkre loina thodosi matada wangoi police na case am lokhatna center ski mapu th singlen sana su phagale hairi Thobal district ki wangsing hairok lamkhai da workshop tarba dukan ma yauna electronic ki pot sai yon dukan amaga maina sakre Though say nungtil pung hum makai taba do haida thoki pani hairi impact news na pang pauda mai adu workshop tarama dukan adu tagi khanghong dana hor pani hairi dukan ani adu mai na sali taba da mafam adu ki miyam amasung Thobal fair service ki kambu na mutat ki hairi mai na sakraba workshop tarama dukan adu wangsing kaithela leiba moirang them inau samsung atopa dukan adu da maki mayamba Roman Koba amagini hairi though da workshop iramba dukan adu da thamba gari macha ama gas cylinder athan bani sana baseng syntax mari generator masa mari tum na sakre Ozai ngasi no mangi sanang ki pauda tarahum da saba inter so mo invitation football tournament referees 11 Manipuram sung SKYC sombong ani mai fakhre sombong dance club na sindra club as ki sarabong da ngasi sanang ki tournament as ki nipan sa balikta referees 11 Manipuna ANNLK sombong ko panjal ani madawai ki piki Sathar Liba football tournament sing si sana ki mapan subal liktana SKYC sombong na SSC team B sombong ko pandal taruk amada yamna laksana mai ki pipangam ke ngasi match ani sida mai pakraba team ani aduda sombong stance club ki ex president na hakom ingona mahaki masunupa Dhanaras pamai mingda lupa lising amamamgi mana kudol tabke football team nipana group ani thona khaidok masa thakliba football tournament asigi league match singda sarug yari ay makata ba tarasuba madi taramata subal league match sing sanaragani Nipan Super Let K Yaima Memorial Veteran Football Tournament Pangthop Horgani Hari Kampatlai Batarama 11 Star Sporting Union Yasana Bung the Pangthop Kadaba Football Tournament Asida Saruk Yaning Ba Manipur Tongan Tongan from Sing the Laiba Veteran Football Team Singna Tournament Asida Saruk Yabi Yagni Hari Akupamarol Akampat Veteran Football Association Lagi Kangaba Yagani Haina Tournament Si Convener Nathadro Serolamana Harakli Manisuba Indian Government Likta Mumbai Kenkare FC Mai Fakre all India Football Federation ki mi makada Bengaluru ki si Kantirabha Stadium da sanaki ban pigi football league asigi ohms match da Mumbai Kenkare FC na Orissa Police po panjal mari amada bai chiba fiki tha asigi kon mari de ki sana ba hokiba IWL ki final round da nupi ki team tarani thoina group ani thon khaitok na saruk yari hayeng mari sub league match sanaragani Arabida Blatina si Alliance of Namiamda Tamzari. Laibakos ng ngasi, kung matrabato sa Republic Tegi Palan Taram Pangtokre, New Delhi Ras, Patapangtok pa mapungo na taram da President Ramnath Kovind na Pairat Singh Salud Oki. Akan masakin torang marakta Manipur da su, kung matrabato sa India, Republic Tegi Taram Yam na Lau, Tea Magaloy na Pangtokre. Freedom Fighter Rani Gaidin lagi sa mangarap subang Pokemon from state kita tapang thokre Rani bu jenerong perukati oina bu besubloi atamu Manipuri ni wala oina umina sihan nungwagi MLA kai kagam na thokre Amasung Republic Tegi mayokta Manipur ki tongan ba lalholup sing na kokti total sa taon ng dipoy ko na maramore ka Manipuri mahusagi punsida sauna akai ba bikre